noma yisiphi isizwe uyigugu lezizukulwane Ukhozi FM luhamba phambili uNkulunkulu nomuntu omusha busisiweke kakhulu ukuthi namhlanje siniphathele le ndoda njengoba nganithembisa ngesonto ledlule nginiphathele le ndoda ubaba uBishop Thwala namhlanje hey njengoba ngixwayisileke ukhuluma amaqiniso ngiyalazi ke bathi abantu abazi sizulu iqiniso liyababa le ndoda ke uNkulunkulu inikeza umsebenzi ukuthi ibheke ibandla lapha na iTemple of Faith ubaba uBishop uThwala awumlaleleke umlalelisise phakamisa amehlo ezulwini ngibona izinkanyezi na imvula ivela phezulu ngibabaza okwenzileyo Nkosi umhlaba lo osenzele wona ezulwini ngibona izinkanyezi na imvula ivela phezulu ngagijima umoya wami uya kuvumisa umukhulu simagade umoya wami uyakudumisa umukhulu simagade Isambulo 1 singeniso lesisembulo sa Jesu Kristu lasiniketwa nguNkulunkulu ukuthi akhombise tinceku takhe lokho lokufanele kwendeke masinyana verse number 10 ngelilanga lenkosi ngangumoya ngase ngiva emva kwami livi lelikhulu shangathi lelicilongo lithi bhala encwadzini lokho lokubonako bese uyithumela emabandleni lasikhombisa lase-Efesu nelase-Smyrna nelase-Pergam nelase-Thyatira nelase-Sardes nelase-Philadelphia nelase-Laodicea Inkosi ayibusise ukufunda kwezilayo manje naphakade amen Shenge no Bishop Mavundla labafundisi abahloniphekileyo kulezi insuku ngihlushwa into ethi noma singabiza bani wapi angeke akhone ukulinyakazisa ibandla kulamakhaza elihleli kuwo ukuya eLabor Ward lafuna liyozala khona ngoba ibandla lanamhlanje kukhona imessage evalekile epodium kwaba khona imessage evulekayo enhle kodwa evala le engunozala wale evulekile imessage isitha sebandla esifuna ukwenza show ukuthi ayiphumi epulpit 1 yile ethi uJesu uyabuya masinyane abantu banamhlanje na ubona ngisho indlela esikhonza ngayo asiphiki ukuthi uyabuya kodwa asicabanga ukuthi kungaba yinto yamasinyane
Neingoma esihlabelelayo azikhulumi kakhulu ngendawo esiya kuyo, zikhuluma ngezwe esihleli kulo. Kanti izolo uma siphenduka cishe eziningi ingoma zethu zaziwasusa amehlo ebandla ezweni elakhe kulo, abhekise amehlo ebandla ezweni esiya kulo. Now sasinento ingoma yethu yokuqala yayithi asakhile impela lapha, singabahambi emhlabeni, umoya wethu ufakaza. Bese la ivesi elilandelayo lithi sicabanga umbuso zayo. Ivesi elilandelayo ke lalithi thula moya wami thula, ngoba inkosi yosisho sona isikhathi sokuhamba ulayini olandelayo. Bese uthi mangilinde lapha mina. Ivesi elilandelayo lithi indawo enhle yokuthula, yokuphumula abahambi ulayini olandelayo. Uthi sengathi nami ngingaphapha niphumule khona. Sithi maseyivala leyo bese sithathe landelayo ethi yeke ikhaya elihle nantiya silibona ngamehlo enhliziyo. Ivesi elilandelayo lesithi masinyane, indaba yethu shele yayithi masinyane. Sanibonani Goli. My God, uma ngabe laba babhalayo beyobhala lokho abazobhala kukho, babhale bathi ekugcineni kwakho konke mbone loyo owakubizayo. Nini nibhala ihloko kuma DVD nibhala ukuthi ekugcineni kohambo lwami mangimbone loyo owangibizayo. Noma ngingasayishayela ngaki imoto enhle, kodwa mangimbone loyo owangibizayo. Noma ngingasahlala ngendlini enhle, kodwa mangimbone loyo owangibizayo. Athi umhlabeleli wecilongo kufisa kwami konke. Impela yikho ukuthi mangisuka la kuze kube phakade ngihlale naye leza. Haleluya. Lalelani webazalwane, asikhonze uFather Christmas, asikhonze indoda eza nezipho, sikhonze indoda esithi masifika kuyo ivala izipho, idala umuntu kithi ingakasinikezi izipho. Jesus. Umshayo uthi mbono wakubizayo, mbono wakubizayo. Yes, your name Jesus. Mbono wakubizayo. Sengishumayele kangaka, sengigijime kangaka, ngiriska ngempilo yami endleleni. Nkosi yami ngcwele. Lalelani bazalwane, singakhohlisana nje silwela ukuba ngamamiliyoneri, singakhohlisana nje silwela ukuhamba ngezimoto ezinhle, kodwa ikhona into engcono kunalento yesikhashana. Azathi obhalayo sekungcono ukuba ngihlupheke nginoNkulunkulu wami kunokuthokoza esomweni. Jesus. Ubhala ngayo umvangelo wahamba noJesu, ubhala ivesi wathi kuyomsiza ngani umuntu ukuthi azuze izwe lonke kodwa kugcineni alahlekele ukuphila. Ningixolele, angisiyo umfundisi wesimanje manje, angishumayela ukuthi sonke singcwele, ngishumayela ukuthi bonke abanethemba elinjalo bayayihlambulula. Master Jesus. Mfundisi, kuzofuna ukuthi ucabange kahle ngoba le ntombazane iyanikela. Mfundisi, kuzofuna ukuthi ubone ngenye indlela ngoba le ntombazane iyathayita. Hayibo,
asifiki thina nemash asifiki thina nemash sesingamane sihlale silambile kodwa abantu bephila impilo engcwele awubaba mafunda acela ushumayela ivangeli uma ngabe uthi usindisiwe usho ukuthi khona into eyenzeke kuwe kade ubheke kufeni njengamanje usibhekele lalelani bafowethu into yethu akuyona into yama-poster into yethu akuyona into yama-adverts into yethu ithi nabantu babone no ngicabanga ukuthi umfundisi uba personal because njengamanje I think u step on the wrong foot ngoba this is my private life uma ngabe ngisenkonzweni ngingumzane yes but ibandla alikwazi ukungenelela lize lizocontrola nendlela engiphila ngayo that's my they are intruding my space lalela wesifundisi awuna space wena awuna space wena siyimzimba kaKristu makonakala kuwe nathi siyashayeka njengoba ngathi silwa nawe nje asilwi nawe ngoba silwa nawe ngoba kwenzeka kuwe kuyasa-affecta nathi siyashayeka uthi unani une-private space yini lokho uthi une-private life yini lokho ngoba thina sinabantu ekuthiwa njengoba senimamukela uJesu hey Nkosi hambani-ke nikuye niqinile hayi azange mina bangichazele kanjalo mina banginikeza i-membership form yilokuthatha amafomu masinyane ungakeza ukuthi akusiyo society le ayijoyinwa ibandla kalijoyinwa ebandleni siyazalwa bonke abamamukelayo wabanikeza amandla awani lamandla awokuthi banqobele izinto ababengeke bakwazi ukuyinqobela zona. Number 2 wabanikeza negunya benga indlela elula yokuchaza ivangeli kunina abantu abami besimanje manje ivangeli lithi alifane ncamashi ne-bootlegs yabona i-bootlegs ivangeli lithi nje alifane ncamashi into i-bootlegs mawuzoyiphuza uzoklinisiswa awulokhu ubuza ukuthi okay and then ngizozwa ngani ke mase lizosebenza ke ngizozwa ngani ke mase kufuna ngisukume ngizozwa ngani mase kufuna ngiyoma ngase toilet cha i-bootlegs into yenza uyayigwinya mawuke wayigwinya nje sizobona ngawo lokho ehlawenyuka ukuthi khona into edliwe yomuntu sizobona ngawo lokho uphumungena ukuthi khona into edliwe yomuntu ivangeli akubuzwana ngalo nina eseniphulukile enkembeni baleka haleluya ngicela ukubuza soka asibambezela ngabe siyomisa imvuselo ungenwe yini ngoba lo ngene kuwe uthi uthatha iskate sakhe esifishane usho lo ngene kuwe athi ayiwena haleluya uphakamisa ibhodlela libhaliwe non-alcoholic na 100% juice mara lime njengalawo unengane eswini umithi funa chaza ukuthi wamitha kanjani uthi no pastor ukuthi lo brother ngahlangana naye sajwayelana and then one thing led to another and then all of a sudden and then uyaphela njalo nokhuluma ngesigisi kodwa uyaphela you know and then sahlangana just for drinks and then from the drinks and then one thing led to another and then we got carried away and then uyaphela njalo. Therefore mfundisi ngeke ngikuchazele kahle ukuthi lento yenzeka kanjani because mina I could not understand ukuthi singafike silale kayi1 and then from there then sekuphe wezwa kuthiwa kulalwa kangaka wena kanti
ngoba namanje sikule meeting nawo ngoba wamitha ukuba ukamithi ngabe usalala namanje umiswe ukuthi umithiwe uyakuphika lo muntu ukuba njalo namanje ngabe usalala wena masufinjwe lokukhula ukuba akakhulelwa ngabe usalala namanje hawu kodwa Nkosi funa ngabe uyambonga uNkulunkulu naka lokumitha kokhona ukuma ngoba ukuba ukamithi ngabe usalala namanje wena mosawumanga nethi ubhekane nalenkinga awukakami ene bekathi uyakuthatha ene manje sowuyajika and then manje usofuna ukuyombophisa wake waboshisa umuntu ukuthi akushade manje kwenzeka i-breach of promise ungayobophisa indoda ukuthi kushade ngenkani ngoba wena owaqala iprogram yomshado wayiqala enzansi ngaphela iprogram yomshado phezulu ithi grand march bayangena umakoti nomkhwenyana ngestep ekugcineni noma ngabe uyakumupha umshado nje unjalo umshado nasakuthiwa i-reception sekukhuluma izikhulumi abantu bonke basuke belinde ukuthi ikhekhe lisikwa nini once kwasikwa ikhekhe ubona bo anti basuka bavese sihamba sesikright kwasikwa ikhekhe abantu bazi emva kwekhekhe kuyavala ngakwasikwa ikhekhe umshado sowuphelile wena owakho umshado wawuqala ngalokusikwa kwekhekhe awubona uphelile nje uqala enzansi umshado wena uqala iprogram enzansi baba umavundla mina ngishumayelela into eyodwa ake kubuye imishado yamampela esontweni hey khona imishado esishadisa namhlanje Nkosi yami yesikhosi abamane badlule yazi abamane badlule uyazi uyemshadweni ungahaleli ngisho ukuthenga impahla ezintsha ukuthinta into ezona lezi ezindala ngoba vele silwela nje ukuthi Nkosi yami abamane badlule kanti umshado webandla kwakulokhu ukubuzwana kuthiwa kaphunini lo mshado kaphunini ngoba sikhipha intombi yasebandleni sikhipha insizwa yasebandleni namhlanje sikhipha into esiyaphela abantu uhlangana bonke lamalanga emall bashare sesanyanya nokunyanya bazo sebashada osabayahlala ndawonye orwa awutholi hayi kodwa Nkosi nasebandleni makuphuma inkonzo bashutha izithombe bobabili bayifaka ku Facebook sinyanya mo sinyanya wes sinyanya mo mile la ngaphambili uyakhuluma umfundisi intombi le bayakuhleka abazana bathi yo abomfundisi ngokungazi Nkosi yami abomfundisi izinto enisenza zona abantu abami kulenzo simile lapha siyalilizela siyakhuluma bathi abazana Nkosi ambombi baba ngokungazi awubheka ubaba akasayimisela ngendaba endala indala mosilento baba ikhuluma lapha akabona sijive akabona sithuki akabona sinemezi indala kalento baba ikhuluma emato akusiso bamba shows akusona esika Johana esajesu 10 minutes emthandazo leli bandla lafelwa umibandla liqala shenge ithi ichurch history kwakukhona ama emperors ayebulala amaKristu oDotran oMarcius kodwa isilwane sasisikhulu kakhulu uNero ngoba uNero phela waqala ngoma wakhe wasuka kuma wakhe waya kumngakhe wasuka kumngakhe wabulala abantwana bakhe uNero isilwane ke lesinto eyayithi 9 birthday ine party ethi kumnyama la ngiboni kahle ake nilanda abazalwane nibeke 666 lapha nibabona bothe ngifuna kukhanye kakhulu bashiswa abantu ngomlilo enye into yenza ivangeli namhlanje libe lula kangaka ingoba abantu abasaya alisashunyayelwa ivangeli lenhlupheko kushunyayelwa ivangeli leprosper kanti inhlupheko yizona ezazenza ume bahlebe ngapha napho ngabahlebe ngawe ngapha nangapha ubabuke nje labahleba uthi kodwa bayazi yini ukuthi ungikhiphe kuphi bayazi yini ukuthi ungilandele maye lento yokungabi nenhlupheko yenza ukukhonza kwethu kube casual unjalo baba casual kanti ivangeli liba libi kakhulu nalike lahlangana nezinhlupheko lifana nespring isicindezelo lifana nebhaluni lithelwe ngamanzi lifana netenasi lishaya odongeni futhi uma usangene enhluphekweni weshozi awuboni ukuthi kwenziwani
nawe uyakhala uthi Nkosi yami Jesu kanti yini ngizama kangaka impilo engcwele Nkosi yami abalingwa nganobani nobani ubona sekuqediwe Yeah. ukuthi uSathane ubethu basile kanti uNkulunkulu uzakhela inkosikazi masuphumile kuzwakala ngeingoma oyihlabelelayo usithi namhla Nkosi siyamanga uma sibheke emuva ukuba wena bawungenathi ngabe safele endleleni uzwakala uhlabela ukuthi simile nje siyakholwa kungenxa yakho Jesu Oh Jesus. uzwakala uhlabelela ukhotha umbhalo wendoda eyahlushwa yathi mayiqeda ukuhlushwa shenge kwakhathi ibona yezwakala ithi ey kwangilungela hayi kahle wena kwangilungela ukuba ngihlushwe ukuze kwenze njalo ukuze ngazi imiso zakhe ngivumele shenge ngithi kancane mina nginayo into ethi ngesingami nginayo into ethi uDavid sasingekho isidingo sebhere nginayo mina nginayo nje into ngimangedwa ngikwami nginayo into ethi futhi nesidingo sebhubesi sasengekho kodwa ngenxa kaGoliath wafuna kube khona ibhere kwafuna kube khona ibhubesi elani ibhere nebhubesi elokwenza uDavid abe nenkani ukuze mayehlangana noGoliath athakalingani nebhere ukuze mayehlangana noGoliath athakalingani nebhubesi ngizomemezela ntambama lento ngaphakathi kwayo ayizange ukubulala kodwa izokubonisa amandla akhe ukuze mawuye empini elandelayo uthi lo wangikhipha lapha ya uzongikhipha nala Jesus. mfana omncane wamkhomba wathi wena uza kimi ngenkemba nangencula mina ngiza kuwe leso sikhathi mawuphethe indwayimani yiza umuntu wasehlane man uphethe indwayimani uthi wena uza kimi ngenkemba nangencula mina ngiza kuwe yebo phela shona uthi ngendwayimani hayi angizi ngendwayimani ngimane ngiyiphethe nje angizanga ngendwayimani into engize ngayo la ngize ngalento ngo2015 ebukelwa phansi ngoba ngo2015 kuphanyiswa ama container kuyekela into enamandla into etholakala encwadini yabaseFilipi kwathiwa wayithoba kwaze kwaba sekufeni ukufa kwesiphambano ngenxa yalokho uNkulunkulu wamphakamisa wamnikeza igama elingaphezulu kwamagama ukuba kulo leli gama onke amadolo aguqe nezilimi zonke zivume ukuthi uJesu inkosi ake sisho sithi Jesus alisoze laphelelwa ngamandla. Hallelujah. Yes, Lord. uthi uNero ke mayelo ke bathanda athathe lo phela baba ngesikhathi sika Nero yayiba wesi nake kwabula umuntu yes ngoba khona izilwane lapho Polycarp into ezashiswa ngumlilo uPolycarp wakathi uyabalela ebusukelela uNkulunkulu wamkhombisesha nombhede wakhe wavuka esethi awusengenzani ngibaleka kanti ngangikholelwana ngoba ngangikhoyelwa lokho wayela yena kuNero yamcasula uNero into ukuthi umuntu ayizele kufeni bathi ayasamshisa akayodliwa yizilwane eqala yini lo mlila ubukele phansi kangaka yingoba wayefunda u2 Corinthians chapter 5 what is yours awusibona just no unusual serious ukuthi leli dokodo leli lizodilika kodwa ke mali idilika sinendlu engakhuwanga ngezandla eyasezulwini athi umpostoli Paul amayisekhuluma athi ukuphila kimi kuKristu kanti mangifake hayi inzuzo ke leyo athi futhi mina ngisazi noma ngikhetha ukufa ngoba noma ngiyekufela ngisawina noma ngiyephiwe ngisayo athi kodwa ngenxa yenu ngoba kusafuna ngithi kunifunda fundisa kancane ake ngiphile kodwa noma ngathiwa ngifa manje ngisazuzile Kusiyami. hey khona inkonzo iattend ingene iziyophume khona akubuza ukuthi umbonile ubani esekhala umbonile ubani esephoxa umzwile ubani esebheda umbonile ubani ewelwa isigqoko sakhe ile nhlobo ekhonza inkonzo ikhona iziyophuma kanti thina kahlehle singabantu bokukhonza sihle silahleka sihle sibuya sihle silahleka bathi mabesibuza laba abaphelele ukuthi umbonile bathi hayi ngimbona kanti ubuku ukuthi hayi bengisalahlekile
zabe siyalahleka kulelo bandla ke akuthandazwa ngoba sekube ne worshiping song kuvele kuthiwa ke siyeni kuye 2 minutes sishisa lika sithi umrena wamarena athi omunye nguThixo athi omunye ubani onjengawe athi omunye uyabathwala bakhe abaphushwa ikeyboard baphushwa ufakazi ukuthi simbonile uyabathwala bakhe uyabahola. My God. Ngiyacela 30 seconds. Ngiyacela 30 seconds ake silahleke. Ubani onjengawe? Ubani olingana nawe? Ubani ofaniswa nawe? Akekho. Akekho onjenga nawe. Kuyizolo, kuyenamuhla, kuyenaphakade. Shaka mandele bebesaka. Ripakata la bobosho. Rebeketele bebesita. Ukapapa shata. Bayete. Izulu yemfihlakalo. Ujehova umlilo oqothulayo. Ujehova umsila wakho ugcwalisa ithempeli. Ujehova onkazimulo yakhe igcwele umhlaba. Bayete. 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 Bayete Jesus. Ukapashata labayana. Awushonjalo ebusuku. Uthi ubani olingana nawe. Ubani onjenga nawe. Ubani ongafaniswa nawe. Emagameni onke esiwaziyo. Elakho. Uyafaniswa namuntu. My God. My Jesus. Yebo. Bazalwane siyathandaza. Hallelujah. Senginikeza ubaba Mavundla le microphone. Ngicela ubheke umuntu oseduze kwakho. Umtshela ukuthi asambe siyombona wasibizayo. Asambe siyombona wasibizayo. Isikhathi sokujajana siphelile. Isikhathi sokuhlulelana siphelile. Isikhathi sokuhlekana siphelile. Isikhathi sokucindezelana siphelile. Asibambaneni ezulwini silindelwe. uJohane waphuma ebhodweni kodwa wambona wambizayo. Incwadi yesambulo inama chapters ayi-22 azayophela ama chapter ethi uJohane ngabona ngoba sometimes uNkulunkulu uvumela isitha ukuthi sicabanga ukuthi sikuphuca into engeke yabula kanti sithatha amehlo enyama sashiya amehlo kaNoah. Stand on your feet. Ekugcineni kohambo lwami Thank you, Jesus. angimbono wangibiza ke sime ngenyawo khona amandla engizwayo shaka matha khona amandla engizwayo ngizwa amandla adonsa abantu abadonsa amabhodweni isitha sibabasele wona. Ngizwa amandla adonsa abantu abadonsa emgodini isitha esibabeke kuyo uyaphuma mbono wakubizayo. Sondela baba Mavundla shaka mandelebes ake siphakamisele phezulu. Ngiyacela nabaqalazayo concentrate manje kukhona ibhome izoqhuma la kukhona intambo esuka ezulwini ezodonsa abantu abayazi into ezungalala ebusuku abayazi into eyikhalelayo. Bazalwane bami sesifikile esontweni dlula bona wakubizayo Jesus. bona wakubizayo nangu lo muntu engicela ukuthandaza naye. Shama khandele bosathala baha. Nangu lo muntu engicela ukuthandaza naye. Ababaningi la abantu ngiyacela ungajwayeli ukujoyina umshungo uzwe kahle. Nangu lo muntu engicela ukuthandaza naye. Othi babuthwala maye ngabuya namhlanje ebusuku I am not ready. Nangu lo muntu engifuna ukuthandaza naye. Angifuni bonke abantu. Funa lo muntu othi maye ngabuya namhlanje ebusuku I'm not ready. Take me back, dear Lord, to the place where I found you. Sengitebesele ngenxa yezibusiso
azathi mayebhala athi ungathi usudlile wasutha besuthi kuwe ikhopha zami singenzele lokho. Khumbula ukuthi nguye okunikeza amandla empumelelo. Ungabusama kuleyo ndawo, gijima. Ngizele wena, gijima literally. Gijima wenathi namhlanje ebusuku uma engabuyo. I'm not ready. Ngifuna ukulungisa indaba yami nenkosi. Ngicela ngijoyina ngithi gijima wangempela. Gijima wangempela, come running. Come running. Shanda labosa. Ngicela sivule ama-aisle. Ngicela sivule ama-aisle. Namba baba yes. Oh, azani bami, please come running. Awenzeli mina njengoba this thing engisho it's spiritual. Come running. Ungezi kancane ngithi uzosizweni lakho. Wazusheshisa. Ungezi kancane uza kwi-solution yakho. Shama khandele bos. My God. My Jesus. Uphinde uyiphakamisa. Njengoba uyiphakamisa is a sign of surrender. Usho njalo uthi baba mangiyekelelwa kuwe kophalala njengamanzi. Njengoba uyiphakamisa is a sign yokuthi anginawo amandla okuyimela ngokwami. Phakamisa izandla zakho, uvala kwakho amehlo. Ake sisho sonke shone uthi Jesus. Cela siyiphakamise kakhulu. Ungabusaqalaza isikhathi sikamoya ingcwele manje. Ungabusaqalaza isikhathi sikamoya ingcwele manje. Ungabusaqalaza isikhathi sikamoya ingcwele manje. Nakho-ke. Nakho udonjwa, nakho ulandwa. Nanka amandla akho, nalo uvuko lwakho. Oh! Ngabeke phansi. The devil is a liar. Yes. The devil is a liar. Angeke kube yinkuni zesihloko. Namhlanje ngamagunyu babamavundla sifundise ngawo siyavala. Sivala umnyango wesiqalekiso ekhaya lakho. Sivala umnyango wesiqalekiso phezu kwabantwana bakho. Konke ozukhala ngakho uthe ushone uNkulunkulu akababiza abantu. Mayingekho into abaphatheleyo. Phinde uphakamise lezo zandla, uvala kwakho amehlo. Oh my God. Isho kakhulu wathi baba mangedlule ebusuku.